السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda kutandikira wetwakoma. Twaleseyo lines bbiri zokka, satu kutandikira wano insha Allah taala okutuuka wano. Naam. Katulina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إنه همزة إنه عين سوسي وسمى ألف juka hamza yami ni alif, so ngama hamza mategeza alif ganti wa'lamu, so si wa'lam silam ni lamu wa'lamu okitegede wa'lamu ma tubeduna wa ma kuntum nakama tino nun tujibuliza mutau tuganti kuntu وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. kategede kadineno nun tugajibuliza mweno tao tugambe nti wa in tube وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. La tadli eno lamu ilikuwa kasra ateno ina fatha izegede la tadlimuna wala tudlamun bane itandisa akati okay so tumazeyo kano وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ لا تظلمون ولا تظلمون فاحكم بينكم فيما كنتم فيه. Fahkum tujja kusoma omusomo eyo maaso nga bakulaga nti eno sukuni etta ennyukuta ewangaaza ebyegibera emabega okitegedde senga eno ennyukuta eno kati ngeno alif terina mpeerezi kyokka mu maaso waliyo sukuni kakitegeeza nti eno alif egenda kufa tugambe nti fah osomye fa uneki ne hau gamenti fahkum so si fahkum ishegede omusomo just it is lesson 19 iliyo maso ichali ntegereka so ne just yige nti eno sukun etta ennyukuta ebyegiri emabega bwebanga maddi ngewanga yakuwangaza ishegede eno sukun ejitta sigame ziri madwe empanvu size ngambi eno alif oba waaw oba yaa'u kitegedde atuga nti fahkum bainakum fima kuntum fi tukadem وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ.
eno hao gifule ya sukun gambe nti fi kuntum fi botyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Page badi ya wakati era eweddeko insha Allah taala tusaze makati tugenze ku page eya 33. barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.